Luluin na sa akin matu. Gawin. Bisarro do kami ima di pasar di matuan ni lanamyot. Lasugo kami do di son ima songon ulos nagajag storong rabu gudang ngau bak lebar. Gawin ka namin. Jadi winana dumengga mamu ang baru mengatur hapehan na. Gawin ka namin. Jadi mau lihat emak di Tuata, mau lihat emak di Pumata, di pasar baju nilai kon, anja etong di kemparan ladabok songon hata nilai tua-tuai, asa bagay na batu ni rumah benggam na batu ni soko, nunga gabi tong like kunasari maju ang gabi ang magaparan na kanaw posok, Maganda. asa lomak main natok sinujuang lomak soni babuan. Tu dia tong mangalak kaguparan nila kontusi madapat ang kapangamuan. Sa solu pinasa ni Holena. Nunga sa di ba kaumar tara na bilang marululuan na bulon laikon. Sa matong guparan na tupanggabian sa maatong tupan horasan. Maganda. Terjatuh matu si siani isema si Jabe. Ison rodo kami siang hula-hula sinalahi. Ito tasong dia be di haroro nami Gawin. di pasar na doon ni lain nami nakahorong yun do kami ito turut berduka cita di Banggaloh ni layon dihilang gumos pangduk kutuho ito unang kapikir ko di ngulon pasahat diri tu dewata asa dewata nama dongan ho di sini parukilon nasonggok di tengah-tengah ta itu nga mertua ho nga dapat mutupal ngau pahopu sada iman agabe pangganti ni guang ni pangwaram ni jadi nggak tua ho itu una polopat kuhu ho di tahun na duduk ni so nakin hata na huruk nakin pasahat dirim tu debata asa debata naman tungani ho lama permulu-mulu akabere na tininggal hon ni layon tos doraku di ho ito dah tos doraku dakko ito manaot si tao nasongono meragam di Purtibio kali bulu di pasator dirim tu debata pasti urban na doho di tahun udah duduk sosoni mah diamu ibeberekku nao pak lumoy mah diho berekku sakangan nakin ang gohata ni amang buru nami nama dohata huas nakin bulu nama tianama kodo sama katinuduhum ni berarti tanggung jawab di hono masonari matungani umatmu ime borokon di hono ma tanggung jawab pos dolo aku di ho bere dol mana wurdu do mau parwaho ni selilingon jadi tanggung jawabi unang sisi ahon berarti nang sanggup boho manaon seluruh nai tuhodo na pangalualu sudi akai botomodo ang imon jadi unang sisi ahonia te berete sasoni ma di akai bereku na somarhaso tadebe bujuramu maradopon
Omak mon, lima ibu tokon. Asa dabokmu tujulannya ron, dabok nani dulumu, jupang nani jalamu, dibanding galon di lain amon. Gabi. Tujulannya ron, pahonnya mata nomor 2 di mata. Lumoy mari berekmu, naso marhaso tak depe, tang wahatan ini tutua nama to, gajang dalan. Gajang dalan dalam kuri sekarang ini perlu di gudang nabu siropak nina somangoli sosoni diakai beberekku nasomuli bebe tosro hamu pasaton ni debatari di hamu salhuna asal di bang itu hamu sianes norohamu mari dede odohono matutu songon hatan setutuan nama dok emesi tabatu mainna penligoman di dekini mok di batama di hamu pangalapat tua horas hamu di parorot matutu lemak masih berjuang lemak soni babuan manang tu dia hamu saluhuna keparan di lekon mangalaka tusima hamu dapotan parsalia sa sulu sa ma dibuat kolena di pasar tani adat nahobar di pasar rumah tuan di lainannya sa maita tupang kabian tupak horasa Matutu. mari dedo ang buru ison dibuat kami ulus si kacang rapu walu lebar Gabi Gabi. jadi asa ibek kami asatan nate Gabi Gabi. saya mau tu bere nami sakangan Gabi Gabi. saya nae tu bere nami nomor 2 Gabi. Risma ibu bere nami nawati saya ada tu pohoku Gabi Gabi. saya ada tu amang guru lain anyon nama hanggi nomor tunuruh Oh, saya ada tu botona itu. jadi saya naik tu nama ngadodo di Ulono di pasar Maduon di lain ano personing mak gue Ako lang ito, langsung Maju, maju. Iya. Oke. Aku. Main-main lang, main-main lang.
Calma, calma. Orang. Pertama kenal. Oke. Kami kurang. Dalam nami pertanyaan roh Tuhan sanggiat disudi go parang helanangon nang disudi akahamu aka keluarga sanggiat mo Tuhan na perguyuhon turut-turut itu separuh kilo nih si tahun nih Tuhan taruh yang gue silian apul-apul langsung murusak kita colma satu gede alai mono apul-apul langsung muru ke satu fakta odo nama mau noking ngulut tadi odo nama ngapuli roh ada pikiran jangan nanti kamu saluh naluboy maya di kapal hukunan soalnya nanti kalau itu nama kedua kelananya acit dari itu nama balu ngomong nama balu alai di dok binatak surati sumurung doing napa supaso tuina nama balu asal mah pagajang madi bahasa roha pagajang aku dong asal mah dengan to tiga balu dia teh dikasih roh nami nak Tuhan selalu dapat hukum nami totong di bawah satanya pos rohamu marah ama rohamu pos roh apa hukum tidak nakti tulangmu kau nama sikapnya ama ada ya rong ama na sumuru ngate isemai Tuhan di batang idua ama na sumuru rasa deh aja satu pintu warung doa mana disuruh gue siya kapor siya hota siya natahirim nunga saat tibana tuna ni hapor siya onna tuna nuju ni himana tahirim hangul wasugut ido yang go sabulu di tok dia teh so ni manang di ko ito pos rohanami di ho uno sabar budo poko dikata dua mona teh ingat maka hata nauli hata nadenggan hata akatugar-tugar hata pulapul napi nasahatnya karena marholong ni roha ima peok di bagasar roham sono hata ni natar surati iya si Maria di peok dah hatai jala di pahusor-husor di bagasar roham pahusor-husor mainang pahusor-husor hamana di hamunak kamu perhubungan keluarga yang gue meludak daksa guru di situ saguru di napunasa itu kata bodoh dikina tetap tidak mempersiapkan ke diri asa tekok kita mekiring jarak tekok kita marningo Tuhan dong yang guna mana Tuhan akal kata Semua ni serban nak, semua ni kira. Mula-mula hulur namin sila lahi. Mula kami keluarga ni tinitipkan ni helamon. Tuyasan na sa bertabu-tabu, nawasan di kapasa-pasa. Jadi nang mga taruan ng helamon, nako dalam mga tong tugas namin, nalaw, makabali, paso-paso, takta, bere mo nun. Sinubuti mahami, diyauna, hulog namin, sila lahi, do.
tulong mengip namin sila. So di do dauli na dengga di kiri hamu amang buru namin nak keluarga. Habi pera. Alai pagi do hamu di tutu pas akaton nami kata-kata dauli yang not. Biksidung dia tesa dia. Malihat mah. Redi mahami si di hamu buru namin. Jadi wahabuan naik nama dokter lain wahabu tulak cilaga. Tuh hamu sahat tuat ya. Mengaho pasahat kami. Sama ulo sate. Dalam nami dong bertanya ke Tuhan satu tong Tuhan nama ngalian apel-apel nasi muruk nama ngalian kapak sepasu Tuhan dong yang go pangaluluan ini masih dong nami mulu tupe buat diringi musik gua mau lupa gitu kami hasahatan hong tak pola bahasa tuat ya mengapa saat itu tuh hata nauli hata dadenggan hata mulapul hata buda dohot hata pasu-pasuan sahak mahita tu panggawian sahak mata rasa so ini masa kami hula-hula dohot hula-hula nami silabat gabi majalah horas Salam sehat masa Sinaga. Sinaga. Duduk nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan Turjo ketikyon mengarohani mata botok kamu ima disiala naon sari dua pahumpunami Saya betul kayak siap dia dodalan nahani mat pahumpu 20 giopanoon hidup na tua-tua molo takas nina di parmahanan takas manang di parsuburan na tuare nungal takas di jalohami parjabaran takas manang di partuturan jadi ido dalanna rohami mada bentuk kamu hami bona tulang jadi nungal takas kita di partuturan bona tulang mahami di ulonon di haroronami ini tuh nanya. jadi marhite di haroronami amang baru takas donak kami hubung kami perbuetir boras beritondi asa didok na tua asa otik minna si trinitondi gudang si butong-butong sa pirma pokki baul-baul pasalongan pirma to di muna sa luhur na pahok nami doa kabere nami luju-luju man diha muna nga kapasok Natutunan sa namin. titikyo naman guru tinaw takas kapado-pado di son pahok nami naong salina dua jumuloma de honom nami hata poda hata apul-apul tu pahok nami guru nama kabaguhon pahok nami Oppu Giopano Dulion Ya, ini saya molo nyon Oppu Giopano Boruon sebetulnya molo partuturon marhiti ulah nodo paupukon ulah sederio molo seliling non amang borunir doa molo sian akaku boru ay boru silalahi naman noduna alay molo sian edana boru sinaga bodai mana martulang tuau manang marupun ay pahupuk kuma idanay boru sinaga boru ni parsidik kalang jadi si dohonok ku tuh ho Oppu Giopano boru dinaong mabalu ho nung apede habaluni ditikyo tuh ho dinaong
borhat mana di koko nyo pahok puniga opung yo pangko dia ikon bengek doho alana hatani Tuhan nama dokom mertua doa kaina nana balu molo di habengento jadi molo bengek doho saat doa jalomu hadwauni jala asa margogoho jala maktuho mangaluga-lugang dinamadalani ari-ari ningulung tuaka ari nanaimro asa boy patuloy-tuloy munyon akabere namyon o paton makaning tubuh dua bawah dua bawah teh nah jadi asa boy patuloy-tuloy mo martani ako gomos tutuhani jala huboto takas pagulan di hurie situ doho nah jadi di bahani unang magopo bae tohonan nang mijalong pasolok mandiri tutuhani asa di herbang tanan ni tuhani pasahat tonak kapasupat na ituhon asa buhay davo sohon ni dok ni hatanin na tua sahati jalongmu asa adoh hati tinin na patubutu-bulungku adoh haduka patubutu-buhorko nang maho sahat tu nasar matua kairi ngiri pahotu sahat tu namar nini sahat tu namar no imajo sawati songon kata toda manang apul-apul naboi kubasa hatami siang tulang bona tulang sinaga tuho paho punari jadi kuboto hami takas sada dobe naung marhasohotan lima si Hendra amani Giovanni jadi alahodo syakangan bere molo anak syakangan didok hatanin na tua bane-bane na si dahulu anak syak molo mate damang ini molo mate amai anak syakangan itu tuhalang ulu jadi iko mampu ho jadi pemimpin pature-ture manang mangaleon akapoda naudi tua katinudohongmu tua kai botong jadi ala nunga mate bapa paupunamyo ho nama pengemudi ho nama dongan ni omak mon martukar pikiran jadi di bahani sotung madong dihamu akabere nami mabanar sak tu omak monau ikon penghiburan nama sokongomuna nama terus unang ibay kamu marsa rohana unang gabi hatok marsa ay anong musik gabi hatok itinggal kamu jadi kon bayanong muna daw terus silas ni rohana artinya tolong ibana di secara perbuatan pabayana do di pemikiran unang ya dipojokkan kamu asa gajamu murna asa boy hamu satu na sohot tamu sude gabi boy dapo na sohot na ulok na kaning saha ibana tuna sohot na dua bahkan kalau boy siya marhiti akatang yang nami akahula-hula salhumna asa dapok ni mana soal nani dok nakaningani sahat tu nomor nini sahat tu nomor no jadi borak do memang molo anak siap kanan asa huliat tuh gambaran nada mungkin dia kajol belum tentu ya di video gambaran no so kono molo anak siap kanan ya do hubege di podohon anak akan itu dua di parumpamahon may soal sedekah kalapa molo kalapa di gijang ni akati dodohon na ido siakangan ido dunia akati dodohon na ido jadi borak do bibeni tu ise do tu siakangan ido to jadi molo kalapao molo nung lama toras kita baba budi ide buhut hep hinna wada molo ne bedeu haji do kan haji daro raja mamat do tahu ne bedeu alana molo ne bedeu sabicam do bedeu tu tor molo sator nang ne bedeu itu dicam kalau satu orang nama ngangkat deh. Nah, jadi mereka tuh udah kan nih, kalau dong nama orang skala mereka dibuat mbak, dia buat, nah, dong dibuat dikuliti, nah, dong dikuliti, dikupas yes, dibulat, nah, haji dong nama bulat, haji, saya dibulat diparuti, nah, dong diparuti, diporos dope, membuat apa, membuat satang nah. Nah, saya diporos baru mah di bawah mah setan nih sayur.
Jadi dung gabe satta ni mana masak masayuri ujungnya gabe mahua nialang gabe tahu itu tuh. Jadi siang hatai mungkin dapat rohando songo dia do memang ikon perani anak siakangan asa horbo di Banuara ma di Babara di Badua di huta hamu nang marmara di badia pe hamu saya nang mangga hubua nomor 2 mutusi dohonon nami dope asang dia takas sahat angka pasu-pasu satu hata jalomung marhiti angka tanyang nami dohonon nami manusia semua hidup ni hata ni tua asa mamula mapamula marmahat diadaran jumpa madiamu akan nami duluan jalan langsung dapet kamu akan najinala jada taban nami manusia semua naik angka hata pasu-pasu do akan ni hata ni tua so nama dongkor asa binangan isi oping pinokak ni turbatua tu sanggar mapori mate telubang masa tua si nur maka pinahamuna gabi akan nani mula-mula horas maka perdalat-dalat mangomongan angka per 3-3 horas akan di perjalanan siung semonina akan tinggal di hutan si burmagoro matong akan met-met peking sarumai tua maka na tua-tua mardakka mau benar di mutot akan tanggurung jadi masih tei di son lapas satu nami mah ulus nagajang sitorong rabu dalam ditanyang nami tuhamu akka bere nami doa akka paut nami iya ulus di bawah kami isong obat lembak apa sa ulus pangami tu akka bere nami doa paut nami asa ban majo lagu hurian dan tadaburan Senjolo Mina. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Jalan balik. dalam yang katanya nani dohonon nani masuk hidup nihatan ini ada kedua asa sahat masulu tinogu matu bote atau main di rodang bulan tongau pasat tani de ulus nagajang si torong rabu turang muang kamang nami saya sangat menghita tu banggabian saat nang tu perhurasan jala secontok menghita diramati Tuhan Tuhan imam guru Tanong-tanong tayo na sana. Silakan Bu. Sama din natin. Wala naman yung turang namin, para turang namin. Tigil, panasama ito ba nangyari rumah tayo? Sarkoi sampulo taroi Danganong Mesia yodisi Nanamu dipotong narisi Binaruan itu hatai Oras mo ito. Surkoi Danganong Mesia yodisi Surkoi Danganong Mesia yodisi Nabalog sa pusi Tuwingan na sa'yo dingali Orang mabuwa ang adohoti Bukmalas ni Rohan Kami tulang kung nangyari kung magyara o kami so. So bigat di kami ng korok namin. Dalam baru arong kok kami soon monitor. Firma koki bentaw ng pasawa. Firma ito dinamo ito sa dulu ma ang kapasawa. Jadi Masih. oh sa nangyari rumah pera. Sa tuturi lo ano maslino. Tuwari ba ba? Asli tadamu kami ngumpul do kerenan lumon. Betul lah. Jadi sama nado dua mau asal gitu. Kita nama Risma dua penator anak kan non dirima yang kapal bumi bahasa luhnya. Soalnya gol anak.
Wala orang pala di luar. Wala teman, semua tuh. Kami urus buat Tiga tuh lah. dapat lebar doang baru urus buat kami. Gawe, gawe. Jadi kamu mana sudah anak. Saat disuruh mana satu betul negara sebesar kami los serpang Tuhan mau kebere nami. Saya Tuhan temang orang kita selalu. Jadi acara video itu untuk saya mah tutur horor bagus sih. Oh, benar terdo. Dong mah aku di Sarohay masalah kamu. Oke. Kesini dia butuh saya nah, itu kalau udah kamu. Wah. Ya sama kebar mas Tony balang kau ini. Aku tega. Oh, lo tuh. Bintang waktu orang muda. Let's go. Oh, nasi 50. Nasi 50. Jadi, dia pe, usung dia kami harus lima todi. Asal orang mata ni lima todi Tuhan rumah. Lima todi berbalik sampai salongan. Lima todi muaka kau punya bisa guna. Itu mak pasang orang. Jadi, abang dulu kami tulus obat bulu. Muru na hurangan nolai kari hamu kami hati hamu muru. Agak kanyon, musihan ramah saya on. Baru, buat hit na saya. Karo tibo tahun na. Karo tupa hok. Gendra, lima empat kami. Satu nggak? Takut belum. Oke, gantian. Maju. Oke, udah. Ayo, isi. Dulu dong ini ya. Iya. Jalan. Aku udah pada tok kembali bambu teh. Ya betul Pak Kui mau jadi. Iya. Oke. Dia ngomong baru nama teh. Sony pe tipis menang napali. Ido tolak nih pulang murah. Datang masuk mah. Nanu may pasok-pasok uang watak. Ini kalau nani. Kayak mang orang. Dok na tua dalam sebelum bulu sore nate. Morong sila leo tamadi na dong nate. Nungri le kapasok kami mahite ko serbang. Roma hay na dong nate. Bis namu sila balakal. Ulahuran man tinarohon semare-mare. So mau huturi. Amangan gelai tu. Tamalan. Mak. Si harap kamu nak sorong habung. Ini sorong dah dulu.
Muhammad dan baga sedikit yon nuan pasar Madura. Soro rohani hula-hula nama kamaranggi siang hari tona. Sinahulun nami tuhamuna. Pasado sono duk matan sudah dua nama dok. Balga batu rumah, balga batu sobo. Bunga gawe lain nami nang sarma tuon. Gabe ma piparan na akan oposo. Jeulos masahaton nami tuhamu opat. Jadi kesehatan na tu lain nami mah sada tulai kamu mah napasan yang mengatur pun Gabi rin ini mah atas siap kami hula-hula sama kamaran Mga rarita. Bagyo. Roni. Belum. Aku mah kerjabi. Betul. ulos torat ulos na gajang sa masud sa pagpapalena dua kasatami ulos torat ulos na gajang saha mandat panggabian saha manang parasa Jadi ulang-ulang tinuro kita sebenarnya tanggil sudah ini di sekolah kami dua main yang jalan kami dan itu kita pertanyaan kami wala tina jalan Tikyo pinasa turun na po sa silain. Ya, jangan nangis lagi ya. Relakan bapak sama Tuhan menentukan. Tuhan menentukan. Ya. Jalan dalam nama Yesus hilang semua penyakitnya. Kau masih siap? Dekat jam. Kamu boleh besi. Dekat jam. Halo. Kita jombang dulu masuk dulu. Betul, betul sa boy. Nang nama hobi naktay. Kita jombang dulu masuk malah gitu di. Jadi nak, diminta na ba ng tulus para hatta? ya Awa. kami na orang sama Turunani na siya mo. Kung bere. Ya be, sarata mita. Lahat kami tala. Makatay ba ita ang buru? Sumulo ba ita madok mula ate hatta pating kabasay? Apa natongon di pandakong matanaryo. Na mga leo na ipaso dita sa luna. Na magulabalubo hita pa Jepang. Lima di Bogun niya lang muna o. Lima di Siala. Ang magbungolo, layan namin. Sa tonga-tonga di Bagason. Alanino, di hamura dyan yung bulu namin o hami hulaw-hulaw na poso silain. Kalao, mga dopi ko kondo jojo muna. Tapi nasangapan, amat taraja do inat na solipada do naliat na lulub. Bunguan dari Batua, tapi nasangapan. Isor no do hami hula-hula na po sa silain
Dala mga dobi ko kondo jojo muna siala ni permording ni lain nami opusigio doni. Di boto nami walau hidahabi do selelengon perjuanganmu tulai nami. Dia pi bokoro merubah asa boy na malum. Alai Tuhan tano nama Tuhan yang gongol di jolma. Tuhan di jolma do marsaka dalan alai Tuhan Jehovah do yang go patut Tuhan lakukan. Mariteima itu do dia musa luhukna raja di pamuruan nami. Dinarohami mga lopi. Gokko jojo muna di siala pasar lima tahun nilai nami. Om mahami ula-ula muna. Langsung dia be idola sekolah. Yono ku tuho juba ho pertangi ku hatai. Asa dile bihogogo. Kalau mengurus akka berenami rohot. Yo de pena somar sohotanon. Asal dia di bergogo itu aku itu. Kalau mengurus de be Balgar lebih tanggung jawabmu kalau mengurus akan dari nabi. Disorohan mula-mula sesuai dengan kesepakatan tak dia murah jadi yang buru nabi. Dua kami dua ada nabi di son lima. Menambah lucu. Boras itu tadi. Asa pilih mapoke baru-baru pasalokan. Bilma to biguna sa luhuna sa ilujurjuba anak pangomoan. Do mena marudu sa ilujuba tulan naron. Akka panggabe pahorasan. Biburi ni lain nami. Dihamu sa luhuna paparanna. Sangat baik kamu. Itu nami orang makmon. Asaboy ganjang umurnion. Pas-pasok niya mata mertua di bata. Besok kami dua adat ulos 3 gram obat lebar yang gode ohan namin ya padalan na sana mau lihera tibor sana mau tibaw punay tibaw punami dan dua nae amu mamar Tuhan ang guru alhamdulillah Bau sigi. Pada waktunya. Mau bikin lingkupnya. Iya, ya. Enggak mau kau bikin lingkupnya. Iya, enggak mau bikin lingkupnya. Iya, pulang. Sekarang naik. Kamu. Saat disuruh sama tu betul, pasal tamu lo sot yang bukan saya betul sebagai biasa tu baru. Kalau misalnya pulos ke pasal tamu sot dia beri. Terjalan Filipina. Jalan Udah situ aja lah, jangan maju. Sampai habis ulos itu. Lanjut.
Tungan ni huluran namin na boso, dahil ginawang pinasa muna to kami bang kaliya pahorasan matite uros herbang anak pinasa muna kerja nami pas munai pura munai kejujung medis kejujung nami suat dia para nami tapi ngetong dengan nami antara sarok mai dipikiran dok orang nami alanira kerja nami malahan dokon sirok malah kurang mahami tuhamuna huluran nami huluran boso silain melatama kita salutna gawe jalan orang itu. Oh Tuhan para siroha, oh Tuhan para siroha si parholong bulun. Oh Tuhan para siroha si parholong bulun. Jakodongan ng ording to gumatulab. Jakodongan na umording to gumatulab bumi. Sejak kon o Jesus ki, sejak kon o Jesus ki. Sejak kon o Jesus ki. Idona papos rohaku maniduho apuli marohaki apuli marohaki apuli marohaki apuli luluan na sorry matua ison roraminan dan kita salut pengurus gereja nadong di Rayata Rayon 5 Santo Filipuson aturut hampir duka cita di Perlari Layon atau meninggal hari mana gereja orang selesai doke alai taunari ya pehoma kerejoi tu daerah inang ngabora ke situ memang kalau udah hono ni tahu dengan juga terpasuk kurang alai kami mangiru gomos selamat tadi bata pengiru tamiang asan dia pergugoi la inang alaho malugahon
juga perluduan berumah tangga bakal hari ini. Makaling orang berbagi sian sama katayan layan derindo on gabe guru ni sekolah minggu. Orang bertiga tahun di mana mengajari akan kota sekolah minggu. Mau berang di si anak tolak di bekas pikiran di mana do. Wama asal deket akan kota ini bersiajar. Puji Tuhan, koi do deket berjalan do tinggal. Jadi oke, amat tahun mengalau robotton amat tak pentingan bahasa asal dia mana doang ternyata jakor ibana sudah punah jasa mengalami. Kaya hilang terlalu mobi iho karaman dia siandra. Kalau mati dalangi alas sakarat do nagabe raja dulu orang apa karaman nagabe rasulullah lihat saya gotong akan kir. Maloma damang nalahu mengajari maloma damang anu kelukoli adiha adong syukur anak dainang isun baru mah semua nalahu ta jak mahamang nalahu mengurubi anak dainang isun bisa lari paramatku berbisuk maho dan lihat mak kita bayar mata di mata bisuk biho asal boy ho gabi raja di jodoh yakka menceritakan di layar. Kapsawan ini yang muna keluarga seluruhnya, mereka sekolah besar. Kami serta pengurus gereja, nadong di rayon satu Filipus, Arlubodi, nadong di stasi satu Bernardus Pengakungaron. Turut berduka cita roh kami di Parlari Layon, dan giat matutu. Karena mengihut, salpuam masa hangun akan adungun. Kasawan ini ada dua. Metobat isi mawara mena, metobat isi kadungun. Salpu maya kadungun, karo mamang akal si roha. Saat itu rumah saat batu bertian. Ada di batu kami di sur, ima. Kan kesepakatan tadi berdasarkan persen malata, arung sosial tak. Waduh, untuk di roha, dolas di roha, orang kata patupa. Seorang masjid itu tua, si masih bapak, orang-orang pengaruhna. Usonipe, jarakta, orang merupi, bengata. Yang pertama mengkohi pas-pasnya. Udah ada tetap. Sudah nama rabosan sudah bata amakai. Orang sudah nasab sabam namanya. Roh oto di Purbadia sebawat matu hari. Betu ama nama nariho sesu. Asa marho betu ama nama nariho sesu. Prostitutu dorohanami odebata di holong. Oh,
berengon nami koa mana di sukwe. Roho oto di Purbadia sebongot matu hamidi. Betu ama lamanari hos dasuri. Asamarho betu ama lamanari hos dasuri. Kita sama tahu tuh. Pagkatalo, manang pengurus gereja Katolik Reundiana Santo Likus. Kami siapa hadirin modok malah gudang kemana? Pagirun kami tamat taribata ang kiat kasupasa muna saya berbana pabinatong muna pangatusong muna asang kiat Surya di Tuhan marbuhanan di Reokta Santo Filipus. Nakalingan nunga di Ketawa Kamuna Nawan nataguloy di Pasay Manaktat. Ang masing magtong amat kadibata asim mo kusira tunggimon ng Pugaw Pakir ni Bona Asulod. Ayaw maharap naman nagkakaduluyan oras mahagulutan na magsaro Marco sama hita pengurus karyawan pemantauan nama dia. Buti maami bona asilo. Beliau kita Pak Soni tinggal sisa dari on. Lima dinamang adopi perton yang dinami operasi di operano. Toang malaki nang dihamus dia kaulong namin aro. Di sidaraw sa najonok pe. Sungoni katulang subi opunani tahe. Nang sungoni mo na magdawat tu bituna sa ruang namin. Rupan muna ison mga lubang ginamyon mula ti matutu nang ison arong dorokonoku tu perjolo majo tu anak penami ate si Hendra si Ayu doho si Pironi si Grace molo hu limang-limangi selama hu paranggi ang ikon bapak ni si Hendra memang tunggu dunia molo dorong ini sepata molo muingok burjunang ikon dangarong tahunokku juga nyon selama nang barang dion alaw barang senamin me ibana dung malu maru dung ngawur nang dok nang nang macik do ilalaw alaw ni macik di mana yang roha dang di mana to anak kon na songoni burcuya di mana mari anak kon di do anak kon na ido diolo ala ni itu kamu kaya nakon na ni imotang mo burjo ni bapak mo ni andikon dang nilosa mo luja ala ni na ala di nilalimanan he takibit me iman hajit kunang yan songoni anak kopon idororahan ni opun siguro yun jadi tulungan doon mamula sudah idon yun doon sudah diyetusi jadi tulas dorohan pada jadi bapak Gio ho sekangan itu pemalo mau mengayun induhum ni danggi dato doktor yang di parumaitku kas dorahku mangiho sisa mak pujiati sisa mahonggi sahat tunas rumah tua rap doho anakku si Hendraon malo kamu mebok rohani yang dikono mati si Hendraon unang kamu masak ibadah imana nang mabalu tung daw kamu di pangarapani suku-suku kabar na anggi anggi kulo tung nas rohak ko anggi dupi daw kaya ang burjung ng si Matuy
Nabok doho hijak sahak manggi burjumi dos roh hamuna doho si Hendra di Pangaratu ini masanggi akatu bongo lo hamuna sabo ini on tolong kamu akatu doho mo tolu naik langsung diri si Roni perubahan pangalahom itu jodoh masa omakmu di Eko doho bapakmu unang di Eko sama di pangalahomu sama pitina di golu di bapakmu selalu doho di junjung di panggil doho olo jadi soalnya nang orang bayo pakmu je ikon hola nomakmu namana mama karos namuna jadi unang bakamu di pangalahomi sama ide itu berubah no sama itu si ayu senggit mara itu senggit maranggi atau dapat rokakmu yang ngenarohan tibu ho mahasohotan yang ho pengarong hubunganmu oke itu jodoh kamu oke bapakmu masa semoni bersenggit ma atau rokakmu semoni itu si Grace berjuju sekolah oke ho itu termasuk bedel doh dan ngarong ngoloin atas selalu mangalo to makmu mulai sonari burju maroma so di masa gajang umurnya makmon asaboy kamu di paturai turi sampai tu sa rumah tua burju kamu oleh kamu kata anak unak kamu masih borong anak so itu mau Pak Hendra kepunggio burju anggi dang hola lumu di dapat lawan di bapak sentrang hampir do mau rimang burju tua anggi burju kamu tua lagi tanah jono mau menang dari kau ulah kutung ringkas tu hamu naro lagi opuni si dia buat dulu maloro memborona dang merpili so si panganon dang merpili so lagi si termaloro maduru rohani juga menang Mbak Hendra rojo tersekak di olokang jadi senggit manggi gajang umurmu meniru-niru ya nakut kayak menang masa kau mengkau duku kalau berjuho kurang dokumentasi tujuan mana percaya ho di sini langsung itu ho bapak dia kupung dia selamat jalan mari orang ini berjumi ngotan nami dia bang ndak ngarong BAP suruh aku nasi kasih suruh aku saling ngotan selamat jalan mari ho selamat tinggal di Hanu sudah ketinggal homo malah ada mak